Elvins Johnsa kule mwena wa Naikuru ni kugathika ugitiri ni tondu wa ithako riria rikibate gukorwo rigithakirwo mwena ucio na riria thirikari irakiona ta tarenda gukorwo actually irarugamitie no igoti rirakiuga ithako ru ni ribatie gukorwo rigithie na mbere retwo Echoes of War na rikiarikitwo ni ule wa Senator Cleopas Malala ule nake thaici ugeikitio ngono ndetoyo igathi na mbere na gushape ndereti itu yegemainie na uhoro wigie mwathanire na wiathi witu naguo turorania ukinyite nginya ha reke nyambe negera ne besha kwitukira *283# gatagata ga ciringi 70 na ngiri imwe egwitwa ati ndimwite muhotani witu wa ikerekarire aretu Julius Mwangi namba yake ni hatire imwe inyanya. Mwangi, hello, kwerwa atia tina uru we mwena uriko indi ha matagi haroiru na ni atia wika ku ndita wira wa kwendia ka hardware. Okay, ka hardware kanini. uko nwageria munyaka box iriko ngirite maita ta matano uguo. Okay, ndacagura box namba igiri ria muico ndekira ciringi 198. Okay, ngai nĩ mwega ndakora ngiri 60. Ndĩigua ndĩ mũkenu mũno. Hau wĩ mbere thengio mũno. Icio nĩ mbeca njega. Mwathimwo. Thank you, amen. Thank you. Mahinda mega. Thank you na nyutagu. Thank you. Tukiuma kwe Mwangi Matangi ne tucokererie thĩinĩ wa studio citu na nigetha tukorwo tugikinekereria ndereti eno muthuriti munyo turorania atiriri tondu o mundu ari na itemi riake ri na maundu ni maroneka ta marathie muno south ri iyo maundu matironeka ta maroka wega kwe andu aingi as the president net ya ugika angikorwo njira eno kila mundu aroiga ni njuru ni urekereria andu meke uria mekwenda mauge winuke tondu next time what will happen andu mambia kuhura drama ici cia bara cia nduraruta wira winuke then as the president also you have wina wira wa kuruta na ona ithu tu andu as an individual ta Maina kihumo itemi ria kwaniririku. Thank you bwana Maina. O uria nyambiriirie na kuga ni atiriri gutire mukenya gukira uria ungi. Maina gutire kigiria kingituma rucio tugagutua president, gutire kigiria kingigiria tugatua Jerry president. Ona gitire kigiria kingigiria munyuaga agituika gavana wa Naikuru gite kiugethaga. Niki gikuyu kiugaga gite tikia muciaire. Gikuyu-ini gite muciaire niwe waikaragira gite. Na ndagiukagiriria na gitiaikaragirwo ni mundu ungi ni undu wa health issues hindi yo bururi utana gikinya haria wakinyire. Kuguo giti tugaga tikia muciaire niki ati giti kiu Ruto aikarire aholdete interest ya ginya mwana uria uraciarwo muthi na kungigituika constitution ya Kenya ni twitikiretie ri tondu constitution ya Kenya atiko wanjugaga atiriri ati no exercise rights ciaku directly kana through representation. Rights citu cia bururi witu ri tuithiete baroti-ini tugaikia kura tukauga turenda Dr. William Ruto atutongorie. No kungikinya ndegututongoria wega ri rights citu tuci exercise directly tuge atiriri ithue tutigukwenda ni tugu protest na ni tugu picket na maundu macio me watho-ini ni tutige gutishwo ni kahaniri Charles agikorwo ndari no ndungi wa gwika by the way agitwira ati kuga Ruto must go ni uru turauga atiriri wira witu tukunete uturutire we steward witu na agikorwo ni waremwo niguo ri tuguthie bara na tithwe bururi wa mbere guthie bara tuge atiriri tutikwenda tware na case ya Bangladesh andu mathire na makiruta president na makiingira nginya state house neo ndungimita state of anarchy ndugiga ni thirikari turagera tondu maragerire gacira ka jenzi marauga ni thirikari marendaga kugarura mara exercise rights ciao directly. Ruto wira uria wi bururi uyu ri ni muingi muno na wagireirwo ni gushape socio economic development ya bururi. GDP turi irakura na gitaro kia percentage igana, inflation ituri iha, unemployment ri iha, poverty alleviation ri iha, vulnerable societies ri na marginalized ri meha. Macio nimo maundu maria twakuheire uturutire
tondu bururi riria tura talk of socio economic development, this from now scholar's perspective, turoraga health, tukarora education, tukarora the rights of the vulnerables. Andu acio riria marikia gutikirwo kiari bururi wanjagia gukira, tondu riria wakorwo nduri murwaru Maina ni urokaga guku mwana arikia guthoma ni aumaga na innovation ta mpesa githita innovation ya kiumire na mundu iga transform bururi. Kuguo nikio icio tuciitaga the socio economic pillars cia development. Kuguo wewe president ri, you have a clear cut suit ya kuonania bururi uyu wagirirwo ni move from point A to point B. Infrastructures icio ikomete na guku ri, tiga kuhingura bed sitter, tuhingurire Mau road. Mau road ri enyitithanie Nyeri Murang'a Nyandarua Naikuru na Kiambu county ithano. Barabara iyo ri ikurie wonjoria ta uria ukuritio ni ya Kamakis njire Eastern bypass. Ciana citu cione wira ungithii umuthi Kamakis kuri andu ingi muno mara directly and indirectly employed. Ucio niguo wira uria twakuheire. Ithuĩ tutiakuheire wira wa kuhurana na mundu ura express meciria make. Ithuĩ tutiakuheire wira wa gukorwo ati judiciary iri heanaga orders cia kufeva ni njega, ciakorwo citirago favor ni cira favor Cleophas Marara ti njega. Taru nguthekie ona tugikiuke closer to him kiama kia UDA ri kiari gike ithurano April ire ciekwo. Kuguo ri ona kuria uikaraga we mwene ri tondu UDA nikio kiama gikiri giaku and a fish they say rots from the head. Kuguo ri thamaki ino itu ya bururi ri ni buthire na andu ni maranchant makiugaga ri nduraturutira wira ndwike wega be honorable enough utwire atiriri either uke tugie na conversation nawe twirane nduraturutira wira nginya haha, kana utwire atiriri tariu ndathoma haha ata grants ndona mubunge wa nari minister wetagwo John Koech ni aratutigire tariki 8 wa naguku kiria Kirisho ni awokire agithie ati Naikuru agita press conference hindi ya Moi na hindi ya Moi gutiari itheru akiuga nie ni ndaremwo ni wira. So ithuĩ mundu gwitwo El Chapo ri no tukuhe kamwanya gaguka gutwira atiriri wira wa gwaka bara, wira wa gwaka macukuru ri, wira wa kurora health care yanyu ri ni uranemire kei wira wanyu mwethe mundu ungi nie thie ngari mengano kuria Sigoi o uria uragitwirire ni ugathie kuri mangano Sigoi. Yes, thank you. Mahinda makwa ni mainekereria Jerry ndagika imwe ri kari kiki mwendaga inyui tondu atari guthie ri tondu no goti must go no tukiuge ndaguthie ri na no kone arawoche haha umuthi ni ki mwendaga. We the young people tutienda maundu maingi, twendaga accountability na the constitution to be upheld. Constitution ko upheld na ni juga ringi na ringi ri thirikari ya Kenya Kwanza yatuire gatiba ga Kenya ta ngatheti yenda guthoma headlines, ikenda guthoma the juicy part, no yakinya hari ya andu mairitwo ni maraguconwo ri hau ni renda kuruga, yakinya obituary ri aria makwite ni undu wa shari ni renda kuruga. So if the government can stop reading the constitution like a newspaper, the Gen Z can be satisfied and the nation can move forward. Now as long as bururi uyu gatiba kari thomagwo haria watho urateithiriria ambunge, tariu haria gatiba kaugite ati president ena wigiririki wa gutua kwi bills iria angikira mukonde kwiria tangikira mukonde ati umuthi no uge finance bill hetuke na hetuke ri rucio no kiuge twendie airport na endie ri no twamuthomera haria haugite ni twitikiritio ni gatiba kau tuthi barabara twandamane akarega, twamuthomera haria andikia mohoro metikiritio freedom of media akarega, twamuthomera haria haugite muthigari no nginya akwire akunyitira ki na within 24 not later than 24 hours agutwara igoti ni ararega. So we want the government to stop reading the constitution ta newspaper. Wakere, we want accountability, not from the president, from any other person, mobunge, institutions, mundu wothe ukiraga akarihwo ni magoti maitu ri turenda accountability. Na ngwire
gutiri tondu rimwe ni ngatuika mubunge na ni wakoragwo na magoti nginya hindi yo ri gutiri mu Kenya wina thina na kuriha magoti a Kenya mena thina na kuriha magoti acoka ingira cukuru ri capitation ndiratumwo aingira kuria thiini wa Girigaca ri gutire na quality fertilizer okone andu anyandarwa aingira thibitari ri SHA ndiraruta wira agora gakari gake viti ri ndanginuka ni barabara cia onjuru athie mwena wa employment okone mo youth ri ndangihota kwandikwo wira gutire na mawira okone mundu wa biacara ena milioni 2 ri eka mathabu akugura stoko kana arihe licenses ri akora no acokire muhuko ningi ongerere milioni 1 ya kuriha licenses na business permit gutire mu Kenya wina thina na kuriha magoti angikorwo maundu maria mangi mothe ni magutindika na ngwire tondu nie ni ngithiro kangite thino the first world countries marihaga magoti maiguru muno no nake mwana kuma grade 1 ginya ria gathie university ndarihaga cukuru thibitari perfect medical care mundu wiruraya angiona tu accident ona ti accident gari yake ingethirira maguta barabara kana battery korwo na mechanical issues atumagirwo rescue on the spot kaundu kanini kangionekana thiini wa barabara atumagirwo ambulance on the spot Kenya tuti turakinya hau ndu wake no magoti maitu na ma murimo wa compare they are almost the same so we only want accountability and the constitution being upheld mera matikona ya na ndo kameme eroreria kameme mutigona wega na twita Gen Z mutwitikirie tumutongorerie bururi uyu nigetha ria tugakorwo tugitongoria bururi uyu ukorwo kiigua bata waku kuriha magoti na kuona wira ukirutwo. Thank you. Yeah. Muthuriti munyo mwamera atia tuinoke. Gwenda gupaintio mbica nini ya mundu gwitwo Dr. William Ruto. Dr. William Ruto aingirire siasa 1992 magithondeka Youth for KANU Wingers ikihura andu ithurano cia 1992 na niguo hindi yo violence ya after elections cianjirie. Mundu gwitwo William Ruto akiingira kiama kia ODM tugika githurano gia 2007 makiuga Kibaki must go na magikorwo makiuga ati gutangikorwo ni Raila gutire na thayu Raila no peace gugikua andu 1,200 na andu aingi muno magituika displaced tugigiuka ithurano ici ingi ona kundu indictirwo kundu gugwitwo ICC uguo ri mundu uyu ri ndari thithi na moko make gukorwo mena thakame iyo ni ogwenda paint mbica na history kiriho na I need kugigituika ati I need to be mundu of the contrary opinion no auge ngakiuga atia ni wega ni tondu nitugugikara nake ihinda riria tugugikara nake no gukorwo ati ndetigirite thakame ri gutingi override rights citu so tukauga atia going forward wira ni twamuheire na ni tukumumakira 2027 no tukorwo riu among maundu maria twagirirwo ni guchant na no nginya mekike no nginya tugie na fully constituted IBC na ciana citu icio cie secondary ciheo ifande na ifande iheanwo free njoke ngiuga ni ngava muno Maina bururi uyu uturaga urwagirirwo kuma hindi ya Waiyaki wa hinga ni wa guka na nginya riu ajeri no maraurwirira so tutikanoge kurwirira bururi witu na njugire mwiroreri wothe wa Kameme handu aruma uhoro na ndimwire twika mu Kenya no play part yaku. Thank you. Ngavo shamwanya ni tondu aginya mahinda macio twagia na inyui na gwitikira muke tucire he mundu ahoya gite gia PA wa gite kia guria bunge umenye gite kiu ni kia buko na mundu uwe ne kwenda agatuika PA wako. Okay. Thank you muno makinya tuma na Jerry haha na muthuriti munywa tugicira ciege bururi horo wigie wiathi na mirutire ya wira ni tondu no nginya turania haria turi nigetha tumenye twerekeire kure nyu muthirikari-ini kana murutongoria-ini ndore ibagio ni giti ni nyu muraibia ndeto ino ko murarekire thioro uguo ndingiri nene uguo irathie kuneneha. Okay, no tukurumirira ndeto icire Kenya benegererie non sizi tondu gwira gutire githinju tathinja kimenyo mwenda turaga na mweria itaga nyoko na tondu cianagira macako ni kweheranira reke ndikimweherera nigetha nake akorwo agitutereba thiini wa ikereka riu ria tigara nginya riri kigira